Sad kad si pomenula tu lošu energiju koja se oseti recimo među ukućanima, koliko se često dešava da su na neki način svi članovi porodice kontaminirani, da nije problem samo u jednoj osobi? Mnogo više nego slučajeva gde je samo jedna osoba. Znači, retko se desi da je samo jedna osoba, to je uglavnom ako se na vreme jave. Jer kada godinama stoji magija kod nekoga, onda su obično svi inficirani crnomagijski, zato što je to prelazno i zarazno kao virus. Možda vam je to čudno, ali jednostavno ako su te sile negativne u kući, one napadaju i napadnu najslabiju kariku onog ko nema imuniteta dovoljno da se odbrani, on bude u najgoroj fazi, u najgorom stanju i onda kad se jave, kaže sin ili ćerka ili onaj je u jako lošem stanju, tako i tako se ponaša ili osjeća i onda se utvrdi da su u stvari svi pod crnom magijom, ali da je on najviše jer ima najmanje imuniteta sa odbrani.